Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli Müslüman bir tuğandar. Allah razı olsun barınızlardan hazır. Allah Taala bizge mümkünçülük bere turgan bolsa bugün inşallah sizler menen bir mesele jönündө söylöşöйүн dep çeştik. Bul Hanefi mazhab negizdelişi degen sabakты ulap atabız. Bul jakta ошол Hanefi mazhabdagı kээ бир адамдардын арасында талаштуу болуп аткан же болбосо түшүнүк умарбы? Машалла, машалла. Кандай? Жакшыбы? Маселелерге тактык киргизип неме кылабыз. Иншалла бу жерде базар күн бош болуп атат экен. Эгерде базар күндү бияк берилип кала турган болсо, Сах Бухариди баштайбыз. Болбосо Сах Бухариди башка жактан баштайбыз. Бүгүнкү сүйлөнө турган маселе кол көтөргөндө кулактын тушуна чейин кол көтөрөбүз. Анан мынау эки бармакты кулакка тийгизеби, тийгизбейби дейбиз. Адамдардын арасында ушу талаш бар, кээ-бирлер баракаллаху фикум, эта точка, это нигде не написано деп адамдардын бир фитне чыгарып, анан эч жерде айтылган эмес, анан буну это бидаат деп бир нерсе деп айткан сөздөр көп да. Анан жанагы адамдар Ханафи мазхабка тийишүүнү каалаган адамдар сөзсүз түрдө bir nesini karmayıp da geç koşun davet ete verir. Şuğa dellepke ana mineken, ana minege bul jok dep. Hanafi mazhabda oşonun ordu mineken. Jölümünde kılavu ken biz, jebuzu kulaka tiygizebüz, tiygizsek minege tiygizebüz. Biri aytışı mümkün, bunu gereği dele jok ko dese bil ilim katar gerek, tesis. Biz Hanafi mazhabdın negizdelişi jönündө özümüzün kitaplarından tak kılıp atabız. Her bir kılıp atkan amalыбызды oşol kitaptın negizinde kılıp atabızбы же жөн эле ата бабабыз кылган үчүн кылып атабыз. Кээ бирлер мындай кылат. Ал дагы туура эмес. Бул мунерди жогору көтөрүш милдеттүү эмес. Бизден эң негизги максат колду кыблага каратуу. Ошол колду кыблага каратууда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын амалы кандай болгон? Анан биздин Ханафи мазхабда ушул маселе кандай чечилген, ушуга токтойлу деп турабыз. Ханафи мазхабда bizde mutun etibарға алынган матн китептер бар. Ошол матн китепте айтылган маселелер bizde номер 1 болот. Бирок матн китептерде дагы кээ бир маселелерде талаш тартыш болот. Анан ушул маселеде биздин Ханафи алымдардын пикирлери кандай экен? Негизинен bizde Zahir rivayada gelgen meselede koldu götürgöndө kulактын tuşuna çeyin götürülüş gerek degen gana mesele var. Bunu iki barmaktı kulakka tiygizsin degen mesele yok. Bırak uşul mesele kayaktan gelip çıkıp kaldı. Uşuğa toktayız inşallah. En birinçide başta öğretirgen bolsak bizde en mu'tamat kitap. Hanefi mazhabda bardıq kitaplardan negizi olgan Muhtasarul Kuduri. İmam Kuduri'de Muhtasar Kudurisi bul Hulasat Dalail İmam Razi'den ошол Muhtasar Kuduri'ge bergen şarkı. Bizde negizi ошо matnды qarap göröylü, matnda emne dep geliptir. Matnda ve iza dakhala ar-rajulu fi s-salati. Eger bir adam namazga girişken bolsa kabbara, kanday ele bayagı biz namazda başlaganda takbir aytabız. Ve rafa'a yadayhi ma'a takbir. Emi Hanefi mazhabda talaş tartış var. Allahu Akbar degen menen koşo kol götürüş kerekpi je birinci kol götürüp turup anан Allahu Akbar deş kerekpi. Zahir rivayada koldu götürüp turup anан Allahu Akbar dese de bolot, birge götürsek de bolot. Şonu bul nede? Rafa'a yadayhi eki kolun götüröt ma'a takbir. Allahu Akbar degen boyunca kol götüröt deydi. Hatta yuhaziye bi ibhamay şahmatay uzunayhi. Onu koldun eki barmağı kulaktın o eki yumşağının tuşuna çeyin dedi. Buna şunday avalda. Boldu. Şunday gana meselemen toktadı Kuduri. Sebebi Vail ibn Hujr radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ iftetaha s-salâ rafa'a yadayhi. Namazı başlayıp atkamızda Peygamberimiz kolun götürüttüle hatta yuhaziye ibhameyhi şahmetey uzuneyhi.
No iki barmağı kulağının yumuşağının tuşuna, yuhadi degen tuşuna degen söz. Bu hadiste İmam Müslim rahmetullahi aleyhi özünün Sahih Müslim'de rivayet kılgan. Bu hadiste buna İmam Sahih Müslim özünün Sahih Müslim'inde 391. hadiste ne deptir? An Malik ibn Huwayris radıyallahu anhu. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz kâne izâ kabbara. Eğer namazga tekbir aytıp kalatırgan bolsa rafa'a yadayhi. Kolun götürötele hatta yuhaziye bihima uzunayhi. Oşo iki kolun kulaktın tuşuna çeyin götürötele deydi. Başkalar ayallara okşap köküröğünü çeyin götüröt ko. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulaktın tuşuna çeyin götürötele deydi. Biroq kökürökö çeyinki da götürgön hadisler var Müslim'de, Bukhari'de. Ağa akırında söyleşiyoruz. Ha? Bizden algan hadisimiz no Müslim'deki şul hadis. Yok. Müslim'de bu hadis emas. Müslim mümkün törellekte Abu Hanife aytkan şu hadis menen keyin İmam Müslim bunu ne alıp koygan? Toptogan. Oşol Müslim'de geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulağının tuşuna çeyin götürürdü. Daha başka kitaplarda da var bolgan İmam Müslim degen gana men dalil qatarap geldim. Demek bizden kulaktın tuşuna çeyin kol götüröbüz degen meselemiz ma'thurun anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degelgen hadis eken. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bir amaldı alıp atkan bolsa, oşonun erece qatarı girgizgen bolsa, demek Kufadagi sahabalar oşonda namaz okugan. Abdullah ibn Mas'ud oşonda namaz okugan. Ali ibn Abi Talib oşonda namaz okugan. Sa'd ibn Abi Waqqas, Muaz ibn Cebel, Huzeyfet ibn Yemani, 1500 sahaba Kufaga gelgen sahabalar. Mına şunday da okugan. Al Kufaga gelgen sahabalardan amalların Kufadagi bütünдөй el görgen. Bütünдөй erkek ayal var, jaş bala bar da görgen. Oşolordun namazın görüp Kufalıkta namaz öğrengen. Sahabalardı görüp. Alardın arkasında oşol sahabalardan ilim algan bayağıla bizden ulu sahabalar, tabiinler Alqamat ibn Qays, İbrahim Nakhai, Aswad, Hammad ibn Abi Süleymanlar sahabalardan namazlarını görgen. Demek ala oşent okugan. Abu Hanife oşolordan görüp anan keyin ereje tüzüp atkanda koldu kulaktın tuşuna çeyin götürülüş gerek dep erejeye gelişken. Oşondan ulan bir yerde Kuduri oşo sözde alıp geldi. Ali kulaka tigiş boyunca söyleşerek bize. Handan keyin bizde Marakil Felah degen İmam Şurumbuladi'nin dağı şu Hanafi mazhabtağı matni var. Bul dağı oşol bizde mu'tamat matnlerden birisi. Rafa'a yedeyhi لِتَحْرِيمَةِ حِذَا اُذُنَيْنِ لِلرَّجُلِ. Bu yerde dağı kolun götürüp لِتَحْرِيمَةِ bizdeki tekbir tahrime deyiz. Allahu Ekber de bütün neseni özgü haram kılan tahrimeden حِذَا اُذُنَيْنِ iki koldun tuşuna çeyin. El-hiza degen ay mukabil degen söz. Kulaktın tuşuna çeyin kol götürüyoruz degen söz. Kimge? لِلرَّجُلِ erkeke. Ayallar köküröğünü götürüyor. Al bizim meselemiz hazır. Lianna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne idâ iftetaha as-salâ kebbara thumma rafa'a yedeyhi cenagıla meseleni aytti. İmam Tahtavi özün haşiyesinde ne deptir? Hizâ uduneyni kulaktın tuşuna çeyin kol götürüyor degende fayukrahu raf'u fawqa ras. Başın üstüne mitip götürüyor, je düşürüyor makruh deptir. Demek Peygamberimizin amalın özünde kılış üçün kulaktın tuşuna çeyin kol götürüşüz gerek. Bolum ne? Marakil Felah, Nurul İdah'ın şerhi, haşiyeti İmam Tahtavi. Ondan keyin bizde mu'tamat matnlardan İmam Mevsili'den biz Lemede okuvatkan kitap Google'e Moskva'da okuvatkan kişi ihtiyar Muhtarda emne deptir. Muhtarda da ve yerfa'u yedeyhi liyuhaziye ibhamehu şahmetey uzuneyhi deptir. Yerfa'u yedeyhi namaz okucu kolun götürüp liyuhaziye ibhamahu eko da bunu iki barmağı şahmetey uzuneyhi iki kulağının yumşağına çeyin boş gerek bunanday. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vail ibn Hujr radıyallahu anhu rivayet kılan hadisi al Müslim'de şunday kılgan deydi. İkinci kitap, üçüncü kitap. Anan ikinci bizde Kanzi Dakayık degen Hanafi mazhabda en belgili matın var.
Anın Ramzul Haqqaiq degan sharhi var. Bu Badriddin Ayni. Bu da öte Hanafi mazhabda mu'tamad kitap. Bu yerda matnda emne deptir? Rafa'a yadayhi. Eki qo'lun ko'tarib, hiza uzunayhi. Eki qulog'ining tushuna deptir. Ani İmam Badriddin Ayni sharhda aytmaydi. Bi haythu yakunu ibhamahu inda shahmatay uzunayhi. Bi haythu shunday abalda eki barmog'i inda shahmatay uzunayhi. Qulog'ining eki yumshog'ining tushunda indahu shu yerinde bo'lish kerak. Mana shunday bo'lish kerak. Mana o'shanda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sollu kama ra'aytumuni usalli, men namozni qanday namoz o'qimasa shunday qilib o'qig'ila degan surati shunda chiqib o'tadi. Demak bizda ikkinchi bu Kanzi Daqaiq Ramzul Haqqaiq sharhi. Kanzi Daqaiq kimniki? Abul Barakat Nasafiyga. Hanafi mazhabida eng mu'tamad e'tiborga olingan kitob. Ramzul Haqqaiq Badriddin Ayniyga da mu'tamad kitob. Anan Durrul Muxtar degan kitob bu Tanwirul Absar degan İmam Timurtashiydan matnini bergan sharh İmam Haskafiyga. Hanafi mazhabda mu'tabar kitoblardan, mu'tamad emas, mu'tabar kitoblardan. Buga Ibn Abidin gel hashiyani yozgandan keyin bu kitob mu'tamad bo'lib ketgan, ha? O'shal kitobda nima debdir? Rafa'a yadayhi, qo'lun ko'tarib debdir. Massam bi ibhamay shahmatay uzunayhi. No eki barmog'i quloqning yumshog'ina tegizgan abalda debdir. Ana shu yerdan keladi. Massan degan tegizgan abalda bunday qilib deydi. Huval muradu bil muhaza. Janag'i tushunda qo'lni quloqning tushuna qilish kerak deganda maqsadi buni barmoqni quloqning yumshog'ina tegiz kerak deydi. Li annaha la tatayaqqanu illa bi zalik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan qo'lun quloqning tushuna cheyin ko'tarish kerak degandigi shu iki barmoqni quloqning yumshog'ina tegizganda точно payg'ambarimizning qo'lun quloqning tushuna ko'tariladi degan surat tavlat dedilar. Bunday bo'lganda. Buni tegizbasak mumkin bunday bo'lib ketishi mumkin. Bunday bo'lib ketishi mumkin o'ylanib atibchi. Buni teganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qanday o'qigani mana shu suratda chiqargan. O'shundan ulamadan keyin eki buni yumshoqqa tegizsa degan so'zni qo'shib aytadi olimlar. Shu menen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulog'ining tushuna cheyin ko'tardi degan Sahih Muslimdagi hadisga ittifoq keluvsi uchun. Demak, odamlar o'ylash kerak. Buncha olim eshitganini bilmaydi, anan keyin kechagi o'rischadan o'qib olgan nimalar, anan bizga payg'ambarimizning namozini o'rgatishsi kerak-da. Buni bitirek biz azdachi. Daha kitaplar var. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisin amal kılıuda mujtahid mutlaqti erchigeniz aslam yaxshiroq bo'ladi. Sen bir hadisni tushunib atgan bo'lsang, bu sening tushunuging. Je bo'lsa senin bir ustozingning tushunugi, bir yerda o'qib kelgan. Aşıp varsa dağı bir ustozingning tushunugi. Biz sahabalardı görgön çoğun tabiinlerden ilim algan Abu Hanifa'nın düşünügünü alıyoruz. Al çoğun tabiinler Peygamberimizden mümin degen sahabaların namazını düşünügünü berdi. Alar Peygamberimizin namazından başka namazda okuyan emas. Sahabalar şunda insanlar olgan, başına kılıçta alıp gelsen dağı Peygamberimizin namazından başka namazda okuyan emas. Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimizin janına hiç kaçan jıl bolgan Abdullah ibn Mas'ud az biz Hanafiler qanday namoz o'qisa o'shunday o'qib atgan. Bir adam bilib qo'ysin. Eğer Hanafi mazhabning namozlarini shildingdo iretinde bir so'zlar aytgan bo'lsa, bilgin payg'ambarimiz shildingdab atgan bo'ladi. Sebebi bizning chinjichamiz payg'ambarimiz bilan baylangan. Payg'ambarimizning namozi xuddi shunday o'qiganligina bizda chinjichamiz bilan baylangan. O'shaga Sheyx Al-Albani Alloh yarhamuhu şu tuğandardan alımı hadis iliminde. Atası aytkan Nasiriddin sen hadiske girip ketip otasın. Dimaşq bu Siriyada çoğun alımlar var. Atası Hanafi olgan. Albani'nin atası Hanafi olgan. Dimaşq'tan. Özü
немеден, Косоводан, ошо Албаниядан келген, бирок Сирияда мекендеп туруп калган. Атасы айткан, Насыриддин хадиске кирип, өз алынча кирип кетип атасың. Устаздан эмес, өз алдынча хадистерди, китептерди өз алдынча издеп. Ошон үчүн алымдар айтат, Шейх Насыриддин Албанидин устазы жок. Адашуусунун себеби да ушул. Кийин китептери жаза берет, эми да иштихат кылса жаза берет экен бирөө, бирок анын туурасынан туура эмеси көбүрөөк болот экен. Шейх Албанидан сурашкан экен, устаздарың ким десе, устаздарың Китаб ва Сунна деген экен. Ошо Китаб ва Суннаны кайсы устазыңан окудуң деген маселе. Шейх Албанидин айткан сөзү бар, Алла ярхамуху. Ханафилер намазда турган колун ауратын үстүнө коюп алып окушат деп шылыңдоо иретин айткан. Киндиктин астына коебуз го биз. Нар жак аурат да. Намазда колун ауратынын үстүнө коюп окуйт. Ал пайгамбарыбыздын намазы. Пайгамбарыбыздын намаз экендигинде бизде чынжырчабыз үзүлбөстөн келген. Силерге окшоп китептен, өзүбүздүн түшүнүүбүз менен китептен эмес, көз менен көрүлүп сахабалардын намаздарын карап туруп анан үйрөнүлгөн. Али ибн Аби Талибтин намазы ушундай болгон. Аны Имам Тирмизи, Абу Дауд кендиктин астына коюш керек экендигинде мына ушундай дейт. Ал хадисти биз эмне дегенбиз? Сахих дегенбиз. Кээ даиф деп жүрөт, сага даиф. Абу Ханифа даиф эмес. Абдурахман ибн Исхак Абу Ханифа өлгөндөн бир канча жылдан кийин келген. Анан даиф болгон. Абу Ханифа ал хадис даиф болуп элек алган. Ибрахим Нахаиден Абдулла ибн Мас'удтун карача жеке шакирти. Ибрахим Нахаид айтат, намазда киндиктин астына коюлуп окулат дейт. Абдулла ибн Мас'удтан үйрөнгөн. Ал кимден үйрөнгөн? Пайгамбарыбыздан үйрөнгөн. Демек, Ханафи мазхабтын же болбосо кайсылы бир эми өзгөчө биз Ханафи мазхабты сүйлөп атканда, Ханафи мазхабтагы бир амалдарга шылдың иретине караса, юхша алейхил куфр. Себеби истихза бин наби, пайгамбарыбызды шылдыңдан болот. Абу Ханифа өзүнүн оюнан бир намаздагы бир сүрөттү чыгарган эмес. Балки өзүнүн устаздарынан үйрөнгөн намаздын сүрөтү, анын устаздары пайгамбардын сахабаларынан үйрөнгөн, Мултакал Абхур деген бизде дагы Ханафи мазхабта да муътамад бир китеп бар. Ошонун Дуррул Мунтака фи Шархил Мултака. Дуррул Мунтака фи Шархил Мултака Абхур деген имам Хаскафидин, мынау Дуррул Мухтардын ээси, ошол Мултакал Абхурда шарт жазган. Ошол киши ошол шартында эмне дейт? Мултакал Абхурда ба'да раф'i ядайhi колун көтөргөндөн кийин мухазиян би ибхамайhi шахматай узунайhi. Мухазиян кандай колун кулагынын тушуна кылган абалда би ибхамай эки бармагын шахматай узунайhi кулагынын эки жумшагына жакын кылып дейт. Када фил хидая. Хидаяда да мындай келет. Ва кыйла массан. Ошонун колун тийгизип да дагы айтылат башка маселелерде дейт. Ай би ибхамихи шахматай узунайхи. Жана колумду алып атканда кулактын жумшагына мындай тийгизилет дейт. Када фи мухтасаратиха. Хидаянын мухтасарларында да мына ушундай маселе келген дейт. Ва бихи аббара Кади хан ва гайрухум. Имам Кади хан биздин өзгөндүк шейх Фатава Кади хан деген китеби бар. Азыр Фатава Кади хан азыркы мезгилге чейин жакшы басма менен чыга элек. Ошон үчүн бул китептин жаман баспасын мен сатып албай жүрөм. Иншалла бир азамат шуну чыгып, Фатава Кади хан бир жарыкка чыгып калса, азыр кол жазма боюнча начар басма менен турат. Ханафи мазхабта Кади хан биз өзгөндүк, биздин тууганыбыз. Сөздөрү Ханафи мазхабта эң муътамад. Ошо имам Кади хан дагы колду көтөргөндө мынау бармактын неменин кулактын жумшагына тийгизиш керек деп айтылат. Имам Шумунни деген да бир чоң алымыбыз бар бизге. Такуйуддин Ахмад бин Мухаммад аш-Шумунни, Ханафи мазхабтагы чоң алымдардан, мисирлик алым. Ошол киши дагы эмне дептир?
liyatayaqqana muhazata yadayhi li udhunayhi. Aldaga aytыптыр имам Шумуни. Чоң алым. Қолды ушул бармақты құлақтың жұмшағына тигізіш керек. Эмнеге? Liyatayaqqana. Bizde точно қолыңды құлақтың тушына чейин ап келишке, жүрөгүң толыққанды ишениш үчүн мына бармактын эки жумшагына тийиш керек дейт. Тийгизбесең мүмкүн жогору мынтсең жогору чыгып кетет. Көрдүңбү? Мындагысың ылдый түшүп кетет. Демек, ушундай болгондо гана кол кулактын тушунда болот экен. Эмнеге ушуну талап кылып атабыз биз? Пайгамбарыбыздын хадисиндеги хадиске түздөн түз адашпастан туура келиш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хузу анни манасикакум соллу кама раайтуму усалли. Мен кандай намаз окуган болсом мына ошондой окугула деген сөзүндө. Имам Шумунидин бул сөзү жанагы Кади хандын сөзү өзүнүн фатавасында келген. А Шумунидин сөзү бул кишинин Камалу дирая фи шархи ан-нуқая деп мухтасар луқая бар го бизге. Ошого берген Камалу дирая деген шархында мына ушундай деп баяндайт. Эми Бахрур Раих деген дагы биздин бир күчтүү китебибиз бар. Канзи дакайыктын шархы имам Ибн Нужейм. Ошол Бахрур Раих китебинде дагы эмне дептир? وهو المراد بالمحاذاة. Кулактын тушуна чейин колду көтөрүш керек деген муслимдеги хадиске туура болуунун шарты эки бармакты кулактын жумшагына тийгизүү менен дейт. لأنها لا تتيقن إلا بذلك. Качан гана колду пайгамбарыбыздын хадисине туура келгенде көтөрөбүз десе ушу эки бармак кулактын жумшагына тийгенде точно ушундай болот дептир. Demek alımlar жөнө-жөнө bir нерсени айтпаптыр, а? Себеби пайгамбарыбыздын хадисин şu адашпастан кылыш үчүн ушуну эле тийгизип коет. Бирок башка китептерде ушунун тушуна чейин дептир. Кийинки алымдар ана эмне деп атат? Мына ушул кулактын жумшагына тийгизе турган болсо пайгамбарыбыздын намазынын кол көтөргөндөгү сүрөтүнүн өзү табылышын баяндаптыр. Андан кийин бизде الوقاية وقاية الرواية في مسائل الهداية. Бул китеп Ханафи мазхабтагы номер 1 китеп. Матын китептердин эң күчтүүсү ушул Викая. Ушу бизден жазылган. Орто Азияда. Ошо киши эмне дептир? Ал киши азыр дүйнө жүзүндө Ханафи мазхабтагы номер 1 матын кайсы китеп десе Ал-Викая. Bila хилаф, эч кандай талаш жок. Бүтүндөй алымдар. Дүйнөдө Ханафилердин бардыгы Викая номер 1 дейт. Ошо киши эмне дептир? Fa iza arada ash-shuru'a, namazga girүүнү кааласа бир адам, каббара, такбир айтат, хазифан бa'da raf'i yadayhi. Хазифан деген эсе Аллаху дебестен Аллаху десеңиз эки алиф болуп калат дагы истифхам мааниси чыгып калат. Аллах бу деген суроо болуп калат. Ошон үчүн Аллахтын алифи созулбайт. Ошондой кылбастан бa'да raf'i yadayhi, колун көтөргөндөн кийин гайра муфаррижин, найнти ачып салбастан өзүнүн абалына кылып гайра муфаррижин асаби'аху вала даммин, өтө минтип ачып, өтө да минтип албастан өзүнүн абалына карап массан би ибхамайхи шахматай узунайхи, эки бармагын кулагына тийгизген абалда минтип көтөрөт дептир. Номер 1 не? Al-Викая. Эми бул кишилер билбейм, ушу кишилерге бир оюн айтам десе, бул 677 кылымдын аалымы. Кимдер ушуга мындай даа берип сүйлөй алат экен бирөөлөр, а? Номер 1 Ханафи мазхабтагы китеп. Эми ошол китеп Викая кичине узунураак болгондуктан андан кийин аалымдар аны эмне кылган? Кыскарткан. Бизде мухтасар деп коет го. Мухтасар Викая өзүнүн аты Нукая. Ал биз мухтасар деп билип койгон, мухтасар кыскартылган деген. Мынакей ошол. Мухтасар. Бизде Орто Азияда эң көп окулган китеп ушу мухтасар. Мына Викаядан кыскартылгандан кийин Викая калып кетип эле бардыгы мухтасарды окуп кетишкен. Бирок мухтасарды жатташ үчүн кылынган, кыскартып. Эми ошо мухтасарда эмне дептир?
فإذا أراد الشروع كبر بلا مد الهمزة والباء. Qanday eğer namazga girүүnü qalagan bolsa takbir kılat, jana Allah deb alifti sozbostan, jana ya ba'ni sozbostan, massan bi ibhameyhi li şahmatay uzunayhi. Ha? Massan. İki barmağın kulağın yumşağına tigizgen abalda deydi. Ani Mulla Ali Qari Fathul Babil İnaya degan kitabında şarh berip atıp, massan degan ay vasilan, tigizgen abalda. Ha? Bi ibhamey şahmate uzunayhi liyeteyakkana muhazat yedeyhi li uzunayhi. Jana kolun kulağın tuşuna точно şonday boluş üçün deydi. Fe inne muhazatuhuma sünnetun indana. Sebebi bizde emne sebepten şu problem olur. Sebebi iki kolu kulağın tuşuna çeyin götörü sünnet bizde. Şu peygamberin sünnetini atkarı için şu kıynalıp atabız biz. Antkende peygamberin sünnetini başkaçarak kılıp koyuyorsan peygamberimizin özünün namazına kılıyor. Ve huve rivayetun an Ahmed. İmam Ahmed bin Hanbal 4. mazhab var go, ondan da şunday rivayet var. Alar dağı. Oşoğa men Hanbali mazhabının dağı hadisimin. Men iki mazhabda okuam. Saudiyada okuyatqanda biz Hanbali mazhabdın usulü menen furuuna beri okuamız. Üniversitede Hanbali mazhabdan hadis men. Bolğonu Kırgızstanda Hanbali mazhab tarabagandыкtan biz Hanbali mazhabdan söylebeymiz. Hanafiydi söylüyoruz. Oşo iki mazhabdan söylüyoruz. İki mazhabdan icazabız var. Biroq moyun alış керек, Hanbali mazhabda Hanafi mazhab çalı көп okugan жокмун. Sebebi muhtajlıkka jaraşa 15 yıl okudum ha. Biraz azırak kana. Emi aytayın degen mesele Ahmad ibn Hanbal'da bir meselede bir kança rivayetler var. Biri bolot depçi. Liboy bir meselede Ahmad ibn Hanbal menen Hanafi mazhab ittifak bolat. Başkaça aytkanda Ahmad ibn Hanbal liboy bir meselesinde Abu Hanifa menen ittifak bolgan. Nege? Dese Ahmad ibn Hanbal Abu Yusuf'tan ilim algan, Muhammed bin Hasan Şibali'den ilim algan. Tesiri var. Andan keyin İmam Şafii'den algan İmam Şafii, Muhammed bin Hasan Şibali'den şakirdi. Bari öyle çağılıyor Hanafi'ye gelip aslında bari öyle. Bula o şer. Nefti çıkan yerçe. Demek bizde iki etibarga alıngan kitapta ne şol kulağın yumşağına tigiziş maksat emne bir neseni bir oylop tavu dinge жаңылык kirgizүү emez. Bolgonu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine tak dana amal kılış üçün gana. Sebebi hadislerde bardığı oşentip gelgen. Anan no Durarul Hukam fi şerhi Gurarul Ahkam degen Mulla Husra degen çoğun bizden alımız var. Bu kitap Hanafi mazhabda mu'tabar kitaplardan. Aldağı Жақшы, мәселен ayttir, anda aytып koyaraylı. Ba'da raf'i yedeyhi. Qandaylı kolun götürgöndöğün hida uzunayhi. Kulağının tuşuna çeyin götürüş gerek dedi koldu. Ay yarfa'u hatta yuhaziya bi ibhameyhi şahmete uzunayhi. Düşündürü aytıdat, rahmat neme şeyh bu şarh Gurarul Hakamga şarh berüdat da. Şonu düşündürü aytıdat Mulla Husru. Yarfa yedey yuhaziye bi ibhameyhi şahmete uzunayhi. Janağı kulağının yumşağına çeyin boş kere ve keza fil hidaya. Buna hidayada dağı bizde şuna edip gelgen deydi. Ve kâle Qadihan. Janağı bizim özgönlük Qadihan ne deptir? Yumissu tarafay ibhameyhi şahmete uzunayhi. Şu barmağı kulağının yumşağına tiyiş gerek dep Qadihan muhakkik. Qadihan şunday deptir. Bunu qana Fatawa Qadihan'ın 1. tomunun 40. betinde. Demek bizning alımlar jöndönjö bir nerseni aytpaptır. Dalillerimiz bar eken, toçka dep jana şıldıngdagandar bekerelep kıynalıp açады. Andan keyin munun dagı aytıp koyun dedim. Bundan burada bunu aytayın. Bu İshadul Mufti degen fatva berүүnүн ereceleri degen İmam İbn Abidin rahmetullahi aleyhi'den Uqud Rasmul Mufti degen kitabına şarh. Fatva berүүnүн ereceleri degen. Şol kitapta janağı kitaplardan bağlılığı boyunca aytıp koyun dedim.
annal murada bil mutun. Bizim Hanafi mazhabta matınlar, kıska yazılan kitaplar, etibarga alıngan kitaplardı aytıp gelip ne et? Al mutunul mu'tabara. Etibarga alıngan, ay mu'tamada matınlar kaysylar dese al bidaya. Bu hidayanın matni, bidayatul mubtadi. Birinci İmam Al-Marghinani bidayani yazgan, andan ağa hidaya dep şart yazgan. Bidayanın matını bul hidayanın matını bidaya. Uşul Hanafi mazhabta nomeradin kitaplardan birincisi. Ekinci Muhtasarul Kuduri. Jana aytkan Muhtasarul Kuduri. Üçüncüsü Al-Muhtar. Neden öttük biz nemede okutabız. Google Moskva'da. 3 boldu. Dördüncüsü En-Nukaya. Jana Muhtasarul Vikaya dep geldik bu kitap. Bizde muhtasar degen. Anan Al-Vikaya Nomiradin degen bu kitap. Egerde Hanafi mazhabta kaysı kitaplar mu'tabar dese şu türtü aytılınat. Oşonun bardığından alıp geldik. Bulardın ilimine bizim ömrümüz jetpey özüçe. Demek uşular bile sen takrir kılgan bolsak, demek bular usulga erejeye karap aytışkan. Andan keyin dagı başka kitaplar. Emi Qawluha al-mutunul mu'tabara degenge Doktor Salah Abul Haj İsa'd Mufti demni deyt. Etibarga alıngan matınlar degende wa'lam anna ashharaha en şulardan belgülüsü zikran ve aqwaha. Bunu atı dağı şunday belgülü ve aqwaha. Şu matınların en güçlüsü i'timadan adamların koldanışı al-vikaya. Jana nomer diyen kitap. Ve Kenz Dakay ve Muhtasar Kuduri ve murad bi qawlihim matunus thalatha anan keyin dağı aytıp berdi. Demek fatva berүүdө dagı en nomer adin kitaplar mına şu biz alып kelgen bugünkü kitaplar eken. Hanafi mazhabdagı en etibarga alıngan kitaplardan alıp geldik. Ana jön elementi oturup aldı. Hanafiler ne kıla berbegile? Sınday berbegile. Al bardığı İmam Müslimdegi jana başka hadislerdi kantip tuğra kolduğunu üçün gana şunça söz boldu. Anan bir meseleye geldik. Şu menen sabagızdı toktatabız. Bizde İmam Müslim'de, İmam Bukhari'de, sahihlerinde daha bir hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolun dalısına şeyin götürdü деген hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağın tuşuna şeyin götürdü деген var. Biz kulağının tuşuna şeyinki degende aldık. Tigi taksırlar men Şafiiler kökürögüne şeyin degende aldı. Özü negizi? Ökönde teң dalil var eken. Biz sen ayıptabasak jakşı bolot ele özüçü. Senin de dalilin var eken, bizim de dalilimiz var eken. Sen Bukhari'deki, Müslim'deki kökürökö çeyinki degen hadisти aldın, biz Müslim'deki kulaka çeyinki degen aldık. Bizden dalilimizin güçlüğü sahabalardan amaldары koşulgan bu. Suro. Emne sebepten Abu Hanife rahmetullahi aleyhi kökürögüne çeyinki degen hadis demez, kulaka çeyinki degen hadis aldı. Bunu bilmeyi bilese, sonu bilet. Bolgonu bul hadis amal kılınmagan hadis. Amal kılıngan hadis kulaktan tuşuna çeyinki. Sahabalardan amalı menen. Kaysı bir hadisти sahabalar amal kılgan bolsa, bir hadis var, sahabalar amal kılbasa, anı buyaka koyabızдағы sahabalar amal kılgan hadisти erejeye kirgizген İmam Abu Hanife. Kufaga gelgen 1500 sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talibler kulağının tuşuna çeyin götürgen eken. Emi Hanafi mazhabdagı şunday alımlar hem subhanallahımday. Bilesiңер, men жаңы сабак баштап аткан силерге айткам. Ушинтип сабак кыла берели, bir mezgil gelgende Hanafi ekенлигине сыймыктана турган күн келет депчи. Силерге келдиби, келбедиби билбейм, мен Hanafi mazhabына сыймыктанам да. Шул mazhabты карманып атканыма, ошол mazhabты таратуучу болуп калганыма, ошону коргоочу болгонума мен сүйүнөм. Шу менен Аллах Таалага жакындайм деп ойлойм. Bunu Peygamberimizin namazın sizlerge tüz jetkizip adam degen işeniştem ben. Sebebi menin cincirçam baylanu. Ortada
bir hadisти көрүп эле ушундай болсо керек эмес. Биздики көз менен көрүлүп, ооздон уккан хадистерге амал кылган. Ханафи мазхабтын артыкчылыгын караңыз. Эки хадис бири-бирине каршы келип калса, Ханафи мазхабта бир хадисти алган болсо, экинчи хадистин жообун сөзсүз берет. Жоопсуз калбайт. Андай болбосо сен Ханафи мазхабты кой десең болот да. Кайсы бир хадис бирөөсүнө болот десе, бирөөсүнө болбойт десе, Ханафи болбойт дегенин алган болсо, болот дегендигине сөзсүз жооп берет да. Эмнеге ушуну алган жокпуз, ушуну жооп берет. Ал эми бизден башкалар жооп бере албайт. Муноосун алат дагы, мунуга жооп бере албайт. Болду. Мунда хадис бар экен десең, токтойт, гарантия токтойт. А биздики алганыбызды пайгамбарыбыздын сахабалары амал кылган дейбиз. Албаганыбызга эмнеге албаганыбызды жооп беребиз. Эми ошого жооп беребиз азыр. Эмне сөзөтөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүнө чейин көтөргөн. Мухтасарул Кудурийдин шархы бул Шархул Акта деп коет. Кудурийдин кара чечекей шакирти кийин өзүнүн устазынын Мухтасар Кудурийге шарх берген. Эми бул китепте толтура башка жактарда бар болчу. Мен эми бардык китептер көтөрүп келиш мүмкүн эмес экен да. Итак деле неме зорго көтөрүп келди анан китептердичи. Бардык маселеге эле китептен эмес, Ханафи мазхабка ишенип эле аркасынан эрчи береличи. Мени кыйнабагылачы. Баары бир далил дейм силергечи. Wallahi далил дейм, чын. Менин бир капы болгон нерсем бар. Менин келип Ханафи мазхабка кызмат кылып, шариатты таркатып баштаганым 3-жыл кетет. Бирок адамдардын арасында дагы деле мага болгон күмөнү бар да. Мен бир маселени айтсам, ушуну Олжобай ушу бичеден билип айтып атса керек деген хусну сон, жакшы түшүнүк али келе элек. Мен шуга таң калам да. Эмнеге? Бир сөздү айтамын, эртеси эле жооп мындай эмес дейт, кайранан кийин мынантип белим ооруп, мына китептерди алып келип кайра айтам, тынч болуп калышат. Мен качанга чейин китеп көтөрүп жүрөм? Акыры мен деле чарчап атам, досума айттым, Америкага мага чакырып калат, кетем мен депчи. Бирок бир мезгил келер, Бопту иншалла. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذر منكبيه деген хадис бар. Ибн Умардан келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун көкүрөктүн тушуна чейин көтөрөт эле деген хадис бар. Буну Сахих Бухари, Муслимде риваят кылган. Биздики деле Муслимде. Шуга кантип жооп беребиз десе, имам Акта жооп берет. Qila lahu, ага ушинтип жооп беребиз. يحتمل أن يكون ذلك في وقت العذر. Үзүр себебинен улам ошондой кылып окуса керек. Пайгамбарыбыз карыган мезгилде, колу мынтип карыган мезгилде мүмкүн колу бир аз көкүр немесине чейин көтөрүлгөн болушу мүмкүн дейт. Себеби бир абалды көрүп туруп эле риваят кылынып кетип, адамдар ошол таркап кетиши мүмкүн. Себеби эмнеге бул үзүр болушу мүмкүн деп айтабыз? Себеби Куфа келген 1500 сахаба неге көкүрөгүнө чейин колун көтөрүп окуган жок дегендин жообу ошо. Демек, жана ушул көкүрөгүнө чейин көтөр деген хадисте бир мандем бар деген сөз. Болбосо сахабалар, ушунча сахаба пайгамбарыбыздын жанында жүргөн Абдулла ибн Масуд, Алилер кулагына чейин көтөрбөйт эле. Демек, бул хадисте бир нерсе бар. Фи вактил узр, үзүр себебинде ошентип көкүрөгүнө чейин көтөргөн болушу мүмкүн. وقد بين ذلك وائل بن حجر. وائل بن حجر деген сахаба шунун себебин айтат дейт. فقال وائل بن حجر صحابي айтат: قدمت عليه في العام القابل فوجدتهم يرفعون أيديهم في الأكيسة من البرد дейт. وائل بن حجرдун бул хадисин Муснад имам Ахмад өзүнүн Муснад китебинин 18870 номерде хадисте айтат. Бу хадис сахих хадис. Имам Шуайб Арнаут деген чоң мухаддис алым Муснад имам Ахмадты тахқиқ кылганда, редакциялап чыгарганда, "Хада хадисун сахих" деген. Ошол хадисте Ваил ибн Хужур пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазын айтат. Намазында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун кулактын түшүнө чейин көтөрөт эле дейт дагы.
Men kийинки жылы келсем дейт. Пайгамбарыбыз суукта баягы мунун немесин оролуп алган да суукта. Колун ошолордун ичинен көкүрөгүнө чейин эле кийимдин ичинде колун көтөрүп аткандыгын көрдүм дейт. Суукта оронуп алган, кол кийимдин ичинен чыкпайт да. Мынтип эле мындай эле көтөрүлгөн да, мындай оролуп турганда. Суук себебинен пайгамбарыбыз ошол оролгондо ошонун ичинде мынтип көтөргөнүн көрдүм деп Вайл ибн Худжр айтат. Жана Ибн Умардын хадиси ошол болушу мүмкүн. Ошол суукта гана ошондой колун көтөрүп калган. Себеби сүннөт да, мынтип көтөрдүңбү пайгамбарыбыздын өзүнүн немеси. Бирок көпчүлүк мезгилинде пайгамбарыбыз кулактын тушуна чейин көтөргөн, аны Куфага барган 1500 сахаба ошентип риваят кылып барган. Демек, көкүрөккө чейин көтөрүлгөн хадиси Вайл ибн Худжр эмне дейт? Ал суук себебинен кийимге мынтип оролуп алганда колу жогору көтөрүлбөстөн көкүрөккө чейин көтөрүлүп калган дейт. Ошондон улам анан жанагы туугандар анан Шафи мазхабы ошондон алып калган. Себеби Шафи мазхабтын алда дүйнөдөгү эң муътамат мазхабтардан Ахлу сунна вал жамааттын мазхабынан, бирок аларга хадистердин анфулан деп жетүүсү менен баргандан кийин анан хадисти окуп отуруп өкүм чыгарган. Ал эми Абу Ханифа болсо сахабаларды көргөн табииндерден илим алып, мындай дешканда Ханафи мазхаб көрүлүп, анан угулуп амал кылган. Сүрөтү дагы келген намаздын, риваяты дагы келген. Ошого Ханафи мазхабта эгерде бир маселени алып аткан болсок, яғандан bir hadis анын каршысына келсе, анын сөзсүз түрдө жообу берилет. Бул көкүрөккө чейин көтөрүлгөн хадис өзүр себеби менен кышта пайгамбарыбыз бир жолу эки жолу ошентип окуган, ошондон улам риваят кылган. Себеби бир адам мынтип келди да, пайгамбарыбыздын намазын көрдү, кетти ошойдон. Риваят кылат. Ал кышта болгондугун Вайл ибн Худжр радиаллаху анху риваят кылат. Аны имам Ахмад ибн Хамбал өзүнүн муснадында риваят кылган. والله أعلم بالصواب وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى razı olsun.